Pemirsa perekonomian ketarkayang sidang limbak becik yening COVID-19 Presiden Sayan Tedun tur manggihin vaksinnya nih. Jantan yening durung manggih sekadi puniki wisatawan ten siderau ke Bali duaning sampun ngeranjing ring tatanan era baru. Praktisi ekonomi dan bisnis, Profesor Ide Bagus Rakeswardana Mausang, tatanan Bali era baru jantan sampun kemargiang oleh pemerintah, nanging yening ngantos Desember warsani mangkin, kahanan pandemi COVID-19 durung sidena dunang, pengelimbakan ekonomi wow kerasayang, ring triwulan kedua warsa kali tali selikur, turun mencikang ring triwulan pertama warsa kali tali kali likur. Ya diastun sampun laksanayang protokol kesehatan, pengerau wisatawan ke Kantenang nenten nincap, dawa kemungka ring tanggal 10 Juli. Bali sampun ngawet ngeranjing tatanan ekonomi baru, pemekas majeng widang industri pariwisata, kebijakan inucap jantan mentujuan becek, mangende ekonomi saya nincap santukan perekonomian Bali terkontraksi signifikan pengkali triwulan nilintang. Wisatawan lokal sani pacang rauh ke gena wisata, keterkayang nenten banget ake, santukan kantun wenten rasa ajere, sajeroning gena rame utamanya nering klaster didik. Tiosan punike majeng wisatawan Nusantara Dure Bali, kesani kerencana yang kemungkaring tanggal 3 dasesiki Juli, talar kesangsayanin Presiden rauh ake, ngeranjing ke destinasi wisata, dat muatang persyarat sani ake sekadi lolos rapid test. Tios punike, idik prebio transportasi ke Bali mejanten mal. Nampenin pendidikan inucap Profesor Rake Mausang, ya diasun tatanan era baru memargi, nanging ekonomi kantun durung sidang limbak becek. Pertumbuhan ekonomi warsani mangkin, ngantos pengutan warsa keterkayang kantun terkontraksi utawi minus, yening keturiksain anut year on year. Suardika bisnis Bali nguningayang.